Home Minister Puke sabdang at Swanwin kan Zokhawthar at tlawh Mizoram mipuiten tlamuang takahun puyen man theinan Mizoram khotsak lama rui lo lu na chu tlawh masaka anei ti asoi Home Minister Chuan Sarkar tharin hun rei lo te chau pisa la lu ma se Mizoram mipuiten hun pui tlamuang le ralmuang taka an man thei an duwa wangin rui lo lu chin na kong pakhat Mizoram khotsak lam tlawh chu ngai poimo masaka an nei atia Zokhawthar chu border trade mun pui mipui mamo bung ropoi mo tak te lu khom na ani angin an hun nei chun te lo khlak thei ang bera man hawadu thu asoyani Home Minister hi Excise and Narcotics Minister Pulang Ging Lova Marle Champhai South Bial to MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming Thangba ka Sarkar ho tu den an troi oma Land Customs Station Immigration Checkpost ba ka Lipui le Bethel Refugee Camp te an pro boka official tenen anin komna puke sabdang chuan Mizoram Sarkar chuan ram ria insum do na kalphung mumal zok nei adu thu sain hemi ko nga hian mason na a chhozel be sei thu asoi bokani Home Minister Puke sabdangan voin khan Zokhawthar Land Customs Station Immigration Checkpost baka Lipui le Bethel Refugee Camp te atlo Home Minister chuan Zokhawthar an tlo chan soin ramria har satna thlengte athoin an lo hreve thina amun nge ya chu har satna omte chu en an du wanga kalan ni thu asoya tuna malak ngal rum thei lo ma se an theina zona mipui har satna sukiang turin malak an tum thu te mipui har satna benga an lo thria thin atakaron mu hian atibeng war hle ti asoya har satna an nei te zia kin felfai takin thu nei tu te hna thlenzel atul thu le official te po DC hovin ro man na thatak siam zel turin abei sei ti asoi Home Minister Troyom tu Champhai South MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming Thang apo in thu soin Zokhawthar chu India ram lu ka poimo tak ani angin Mizoram melan nadar hlang poimo tak ani atia Home Minister le Excise Minister ten Zokhawthar an tlo chuan khomason na konga ra thra chuange abei sei thu asoi Home Minister Puke sabdang ale atoyom tu Excise Minister Pulan Hing Lawam Mar te chuan Land Customs Station le Immigration Checkpost te an tloa official tenen inkom na hun toy nein pusabdang a chuan Mizoram Sarkar chuan ramria in sumdon na kalphung bumal zok nei adu thu soin hemi konga hian mason na chhozel bei sei thu asoi hemi nu hian Lipui le Bethel Refugee Camp te atloa hun pui hlim taka an man theinan Home Department ayo in tranpuina ahlana tundin huna hian Bethel le Lipui Refugee Camp pa hian ral tlan mi sangkhat somko pathum an omme kani Home Minister Puke sabdangan vo in khan Zokhawthar India le Myanmar in rina INFA Mizoram Sarkarin ramria sumdon na kalphung mumal zok nei adu ti asoi Zokhawthar Community Hall khotlang shwai tu tele mi puitenen anin komna Home Minister hian ZPM kai shwai Sarkarin ni zachunga ati tur apwan zinga ramral muan na ti chethei dan phallo thil chi sang lo lu thin te enfia tur le ramria enghar sat na nge om thin ti amun nge ya finfia anhar sat na te mupui tura Zokhawthar chutlo ani thu asoya ZPM kai shwai Sarkar thar chuan hun rei lo te chau pisa la luama se Mizoram mi puiten hun pui lo thleng tur chu thlamuang le ralmuang taka an man thei an du awangin rui lo lu thin na kong pakhat Mizoram khotsak lam tlo chu ngai poimo masaka an nei ti asoi Puke sabdang chuan Zokhawthar chu border trade mun pui mi pui mamo bungro poimo tak te lu khom na ania tuna malak ngal rum thei lo ma se a theina zona mi pui har satna sukyang turin malak an tum don ti asoya mi pui har satna an lo sha chin ataka mu chuan ati bengwar thu soin har satna an nei te ziakin felfai taka thu nei tu te hna thlenzel chin turin acha ani Excise Minister Pulan Hing Lova Mar po in Myanmar atanga zofa ral tlan te chu an thla thlam thiang lo ti asoya a theyang anga chomdol zel an tum don ti asoi Inkhom Zokhawthar VCP Pulalmuan Puyan akai shwaya vantlang inkhom nei zo hian Home Minister Puke sabdang ale Excise Minister Pulal Hing Lova Mar te hian Land Customs Station le Immigration Checkpost te an tloa thoktu te an kom ngala Home Minister Puke sabdang a chuan Mizoram Sarkarin ramria sumdon na kalphung mumal zok nei adu ti soin hemi ko nga hian mason na a chhozel abe sei thu asoi Home Minister hian Myanmar tlan ti omna Lipui le Bethel Refugee Camp te atlo ngala tranpui na cheng si ni ve alan ngala ni Home Minister le Excise Minister te hi Champhai South Bial to MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming Thanga DIG Eastern Range Pu Thomas Zoding Liana Champhai Borsa Pu James Larin Chana Champhai SP Pu Vinit Kumar
Excise and Narcotics Joint Commissioner Puzet Lal Mangayale official dang 10 an joy o mani.